Što sam te uješao. Mama, je nam možda donesti neki čips? A nema čipsa doma. Pa nazovi tatu pa ga pitaj da nam donese. Ajde donesi dečkima neki čips. Alo, ko je tražio čipsa? Always my najdraži čips. Najdraži, ali ove okuse još nisi probao. Ovo je novi okus mac and cheese flavor, a ovo je chorizo i onion flavor. Evo. Ajde, probaj, kakav je? 10 do 10. Isto 10 do 10. Ovaj mi je malo bolji. Meni je, ovaj je bolji. Dajte meni malo sastika. Pa ima puna kesa, šta se sekiraš? Nove Lay's okuse možete naći u trgovinama, skenirajte ovaj QR kod sa pakiranja i svaki tjedan će netko od vas osvojiti novi smartphone. Pred tobom. Na ovoj web stranici možete glasiti koji vam je okus bolji.